kumslo inavi supakhi mukulakhi tupulani tsala katani kinina mukupungu Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pitsini United States of America gaku President Donald Trump na ashigani tsalolono pikiuno salanomo ovekyu tsalolo New United States gaku President Shichekyu Joe Biden no ishiktolomo New United States of America gaku President Shikepushaye Ayeghiqha gushi akutu ipege pushinani ipi Itagi pana pikiuno salanomo Ayeghiqha gushi akutu ipege pushaye Ayeghiqha gaku kumsugangno igona aveksa kiji laki shivenani ipi Ena kuna gaku mo sushomlai ipi Tigawono ningo agaku kumsuna Ayeghiqha gushi akutu ipege monkiwongno igona pukapsa masai ipi If we would have had Joe Biden's administration for another year, you would have been in World War III. Ipi. Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kyu hipolo. United Nations pona Ukraine gaku sapucheni ipi. Itagi panong no pikyu no Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kyu hipoye. Russia gaku na agkwaye kumolona hutu kyu lakike ipi. Ena Russia gaku na agkwaye achipiu kumolona Ukraine gaku sas agushijeni ipi. Itagi panong na kumsikiw no agushi hipola United States gaku no Ukraine gaku tamo na kupunani pi kumsichikimo United States of America gaku president no Ukraine gaku president Zelensky liki akipi mitsucheni ipi Ekimo German Chancellor Olaf Scholz na pikiw no agushi hipola Ukraine gaku akipi mitsukepu kumu kahai ipi Itagi German Chancellor Olaf Scholz na pikiw no Ukraine gaku na Russia gaku sasa agushin kemi agushimi agitemi timi tomo aveopushani ipi Tigamono ningo Europe continent yegila agaku kona katami gaku kamina kumsala ki shama agushi hipolo Ukraine gaku kupuma sawai ipi United States of America gaku President Donald Trump no Zelensky vilo pikiuno no Ukraine gaku na iti tolomo presidential election shimono no iti tolomo Ukraine gaku President Shichekyu hipo ye achipi kumovai eno noye dictator laki shivai piveno Ukraine gaku President igona akipimi sekyu gangno United Kingdom gaku Prime Minister Shakyu Keir Starmer no Donald Trump coach lekyu no Ukraine gaku President Zelensky ye dictator laki kumoi eno ikimo iti tolomo Ukraine gaku lo presidential election shimo vekyu hipo ye Russia gaku na Ukraine gaku sasa agusha kyu gongno ke ipi United States of America gaku President Donald Trump no alhoku to Ukraine gaku President Zelensky liki akipimi tsuchekyu gongno Ukraine gaku President no Donald Trump vo social media platform ye Ukraine gaku la khawa sai ipi Itagi United States of America gaku mi Ayeghiqha la timi kumtsu dolo akiniu shakyu the richest man in the world shakyu Elon Musk no pikyu no Ukraine gaku President Zelensky no Pone Ukraine gaku presidential election iti tolomo shipemo kyu hipo ye achipi kumo vai ipi Salanomo Ukraine gaku presidential election hipo ye Zelensky na alhoku tu lakha chekyu shaye Paye Russia gaku ngo Ukraine gaku na agusha kyu hipo tavepen ki wonga akgupta shni shakyu lo Zelensky hipo ye kismo ve masai ipi United States of America gaku Federal Bureau of Investigation FBI mkolo Director Kithe shakyu Cash Patel no pikyu no Kugo New United States of America gaku mi timi kamino Katami gaku mi kujiu kela kunakono New United States of America gaku mi hosho argument chenkino New United States of America gaku FBI Federal Bureau of Investigation pono panong pulkaveno pitikavenani ipi The agency will hunt down those who want to harm Americans ipi Itagi Hindustan Times sasagi teno pikiuno United States gaku Federal Bureau of Investigation Director hipo ye India gaku mi United States gaku la khusweke mi laki ipi Palestine Hamas terrorist galami kona katani kini namukuk tumpe relaxis ni tupulani tsalolono Israel gaku mi timi akhe kini na lhopung laki galveno Gaza Strip ko kila kha thave ke ko dola Israel mi akichiu ye pane Israel gaku la ki depo khawai ipi Palestine Hamas terrorist galami kono subakhi muku anigni tsalolono Israel gaku mi timi bidi kumo Israel gaku la supu ve ke ko dola tim laki ye asu ampe thota chek thu shakyu laki ipi Paye Odette Lishitz ipi eno paye journalist eno peace activist laki shichei ipi eno Israel mi tim kuthukumo tipakoye Israel mi azalaki Shiri bibas ngo linanga
kuma kumo ipi linanga kumo ye lakina aerial ipi ena lakina firbibas ipi bidi kumo pana Israel ga khu to vekino tilena Israel mi tim to mono amloi meke launo igona kau khave ipi ikimo anga kuma paza kumo golauna Palestine Hamas terrorist galam yakona supu veki tipo ye Gaza Strip Palestine mi azalaki kumo shage ipi ikimo tipo ye khu kilam chimlana phi ipi tiganguno Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu ngo Israel mi timik to momlo shiki de watsai ipi Tilena Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu na Hamas galam yako igona akipi mi swai ipi itaki asa ki teno pikiuno Palestine Hamas terrorist galam yakona katani kini na mukuk tumpe relaxini to pulani salolono Israel ga khu mi timik to mo golo panungna anga akhu ka have kiu pamango pama paza ena apu panabidi angkalana kalvena Gaza Strip ko kila kha thave kimu anga pama paza kumoye Israel ga khulon Palestine Hamas galam yakona tigide pon phe ipi ikimo apu ye Gaza Strip ko kila kha phi kyo akhu ka have kila pismo itagi asa ki teno pikiuno agushi hipo glo kilo ye Palestine Hamas terrorist galam yakona Israel ga khulimi timi kutomo angkalana ship thave ipi ena Gaza Strip ko kila Israel mi kha thave ke ko igona agime skiu gongno Israel mi tipako dolo timi shirito ko akhu ka have ipi tiganguno Israel ga ko Prime Minister Benjamin Netanyahu no anigini chalolono pikiuno Palestine Hamas terrorist galam yakona aku khwayel thoksa shikiu hipako ganguno New Israel ga khuna igona agime panong chnia phe ipi ena panong pelo New Israel ga khumi azati po kumogi chupu ve penya phe ipi Israel ga khumi kona anigini chalolo pana Israel mi Gaza Strip ko kila akhu ka have ke ko gamna amloi me kiu ko ikhilu kiu tepo chalolo Central Israel yegla but yam ipi kiu phugila bas kth kungu zlena bom khamim bave ipi ikimo bas kth tipa ko ye bom na ship sa khawai ipi Israel ga ko authorities mo kono pikiuno bas kth tipa ko show zlena bom ba kiu tipa ko ye tim loksami alka ki pe mi terrorism ko kumna shagnani ipi ikimo tilena timi thive kiu mumu izave kiu ye khumu ka hai ipi Palestine Hamas terrorist galam yakona supakhi muku kini tupulani salolo Gaza Strip ko kila Israel mi tim so iki pheveno Israel ga khula ki de poveni pi akpo shani ipi ena panung dolo tim laki jeye Ilya Cohen ipi Lakina Omer Shemtov ipi Lakina Oma Wekert ipi Lakina Tal Shoham Lakina Avera Mengsu ipi ena Lakina Hishamal Sayed ipi ena Israel wishmi yakono ovekiu salolo Palestine mi kalveke ko dolo timi akhes wona kini pana Palestine yegla tupulani sala hipola ki de po khaveni pi akpo shani ipi Israel wishmi yakono Palestine mi timi akhes wona kini pana Palestine yegla ki de po veni shake ko dolo timi lhopungu ye akhu thakla aku kila kha than ki wongno Israel wishmi yakono kalveke ko ke ipi Palestinian media outlets sa Kithe kamino pikiuno Israel wishmi yakona Palestine mi East Jerusalem lo panong homlanian no uche ke ko agime chicheni ipi ena Palestine Muslim mi East Jerusalem lo Al Aqsa Mosque lo panong Muslim homlanian no uche ke ko akum to shi la khachini ipi Israel ga ku East Jerusalem lo Al Aqsa Mosque ipi ki hipo ye Palestine Muslim yakono panong homla che ki alaki ke ipi ena igona akhoto shi pe tha che ki achini ki laki ke ipi asa ki teno pikiuno Palestine Muslim mi East Jerusalem la kuna che ke kono Al Aqsa Mosque chini ki hipolo muchulani sala kumsla panong thomlania na igi che ke mo Israel gushimi kono akum to she panong lakha che ki gongno panong ye tilena ulche mo vai ipi ishu sa ki the hipado nong kum che shkim ti